Bok! Danas ćemo napraviti jedan shake, jedan ukusan, energizirajući napitak. Ja ga volim upotrebljavati nakon treninga, ali može se konzumirati prije, lako je probavljiv, dosta je masan i u principu trebate jedan dobar shaker. Već unutra sam stavio rižinog mlijeka koji ćemo koristiti kao osnovu, jednu bananu i sada ću dodati avokado. Avokado je odlična namirnica, prepuna je folne kiseline i dobrih masnoća, upravo to ono što trebamo u treningu. Stavit ću cijeli avokado, pogotovo kad je ovako zreli i ukusan. Tako. Sada ću u ovo još dodati kokosovo ulje koje sam prethodno malo stavio u vruću vodu da mi se otopi, da bude likvid. Evo, recimo 1, 2, 3 velike žlice. Obožavam ove tropske okuse. Na kraju sam što malo zašejkat. Dodat ću malo lanenog žutog lana, lanenih sjemenki, isto odličan izvor omega-3 masnih kiselina koje sam zapravo stavio u običan mlinac za kavu, malo ću ih staviti. Tek toliko da povredimo sjemenke i ubaciti u ovaj shake, isto otprilike. Dodat ću i ovih orašastih plodova, ovdje imam lješnjake i orahe, njih ima tokom cijele godine i to će biti to. Evo, ja ću to zašekat. Shake je gotov. Ću onda preliti. Evo ga. I još ga je ostalo. Uz slast i vidimo se na nekom od treninga. Perfektno. Zakon.